le wa manino ia le failo la fionga to finga forward malo la wa ni to lo to la wa la fionga minister o tanga ngole le pole se tsala la tamai ole semin o se komisino tanga ngole le Elo te mau. Lava on sa ele titir filing on tanga ngana to sifia. Ele o se matanga luenga le titi tanga luenga official leo. O lo o vai iri pe tau manga ile me pito sirin tal fenga ia matang faisol auto uma ele tasi se vaenga na fo tot sifia. Tele fa lau o le matanga luenga et tau tau ave. Mai o le fo te vai atu le fa vesi me fina ngalo tangata. O lau tu alalo ia malau fautuanga tatia mailenga luenga. E firi ele tua le tangata e tau ave tanga luenga. Mai o lo ule tel tonunga. O la lava fa solo tau lumango le fo e tau ave ele fionga ia famsanga mo nei temi. Alo fa solo per mate tu al kabineta. Ele ngatia wo umana faile interview ma ye fo ila tau o le o umana mai fautuanga al komisi. Le la fa solo ele va inga ale mtanga ale a unei. Ya mesha kabineta el fa solonga. Alo muri tai fo I tu langa fufuanga o leu fa tatia I por kalame. Le fo te vai atu. O le vevesi mai leo ia na mai New Zealand. O au na whaia le tusi le malo New Zealand. E mana o mia sa moa, ni leo mai soani ni tanga lena, including the hit and run. Tanga leo te vai atu le lau se solo isi mtau. O leo to lima ia mai, to fula tau ma le section o le official leo ngā lue. Ai ei ma le leo, I te tonu le investigation. E a fia le mele pe a fatau nuu le. E su enga le fai. Tu lau foi le saunoa ngal komisina e wingar filfilinga o le komiti whapitoa. O mana o tālu sanga le komisina, tu e whapawhala lai titia lana tō whinga na whai. E iei le tua tauna mai o io le atoanga o le mana onga na mai whamsinonga. O le whamsinonga, na wha mai firi se komiti independent alo ia le lei. Ia, atonu lava o tapenanga le fionga le komisina, e tapena lona fina ngalo mo whaangai ngoina. Ona o lewe vesi tele le tātou watunu u. E ala ili mta upu le nei. Ia sa mātou e ftuna I watu vai. Ia tā tia mta upu se whiri tā nganga le leili komiti. E a fia ile lo ia sili, ma whiri tā nganga le leili tangata e saufa whai le tomiti le nei. Ele ia a fia mua ile mta upu le nei. Aise a ele lai titi. O tātou vai a fia ngai o sisile lo wa fia. O le pare mio sa mo wa fia mta upu. O inisio fai pule wa fia mta upu. O le tātou komiti le la whātū langa ma whamautu, e le te tau o na whatamala I pipiringa, e te tau o na whātau nuu le lei. Ma ia whili, tangata sao e matua ato o toai, ma maua le mi o tonu o le tau punei. Langa o leifia whalala ma whau anisi o le lava e whaile tulou lava le upura le tau punipuni. E le to iei se tau punipuni. Wa umana tātou whalongolongo umai tau ulumanga na fofola e le tamaitai whamasino, I mea na tutupu, o a ngai loina leo safai, o a su enga leo safai, o a lape na yei. Lela la fasao I. Mai o toe tautua ina le minister, le fionga le komisina leo, toe fitu na ile tu langa e te tawaina ilo le leile komiti whapitoa, ilo longa le taupune. E a fia ila ma le leo le no whai atuai. E iai ma le sao leo New Zealand I te tonu le taupune. E pe o le ese whamatalanga I e mai whapea e le a fia I. Na ala no mai leo ia tō lima, o le tusina o a vea. I le komisina o leo New Zealand, mana mia e sa moa leo mai e whai por kalame wha lauloa. Le la wha solo I nei, e a fia I la man matau pule. E o manatu e wha mamala malanga laua a fia pe o lai tua ia I le komisina o leo o whiriwhiri. I le matau pule au I fo I le sa a fia isi me mua. Mo le whaafile muino fina ngalo le tunu, ia leu u whaiatu. To e tatia manam ta upu se I whiri tā nganga le leia a whiai, ma le leo ia siri le tātou malo, ma whiri nisi o te tono le tā ngaluenga. Ma le leo le a mai New Zealand, e whiri tā nganga se to miti a toa le, ina whaalau lolo le muli kumona. Ona amata lola I o su enga whau.
A wo tar sanga fo le mamalo le tunu. Wa ye tanga te wanga I mai mau fo. O le wa ye te unisi o mau fo na mai. Le la fa tadi ave di mol komiti le pe alo ia na fitfidi alo ia. E sa ta ul vaso le wo fa te ia ne wa mai fitfidinga le wo to fitu na il ta le vaso le nei e tauna fitfidi va le. Ma ve vol nei ava no te to te talo to ile tunu. Lango le nei lava u feto so ina e le vo to fe mel tala le. Te o le tuangai. O le tamana saupa ki I lalo pa ki fast. Fasioki e kwa inga. E watu tia I lumai o le. Ya, na fo to fe na tu inga matu ya. O fe la la ai u ye su ngol mtau. Lona winga. O te tau na tato o e fa ai u mtau pure nei me tau na iai. Talo atu ai fo I le pa ia ma le mamadu o le atu nuu. Fa amole mole. A o iai nisi o sila fia ni mau fo o le mta upu le nei. Ele yo Yesu su nga leo. Ele o te talo atu. Talo atu au nei o le teitai o le malo, minista fo o leo fal pui pui. Angai mai mo moni mai mau fo se isa. Ele le mta upu le nei. Ile me tau nu elon tunu unga wa. Levan taun file muta tau nei mta upu fawa.